Good morning, everyone. This is Urobo Bible Reading Platform. Today, we are going to read Matthew chapter 1, verse 23 to 25 in Urobo language. Obe re Matthew uyowi roye ovo awo roye uje gbera rite uje gbiyori. Verse 23. Nige omo to be kamre vun ko ye omo share kese ode roye Emmanuel uto roye ogene ve aware ero. Verse 24. Joseph degbule rowo ode ru kiro bo re hama kashe re orowokwu take oda reyo aye roye po. Verse 25. Anyị ive na mroma tawe reki wie omo na ode si ode roye Jesu. Thank you from Simeon.